međutim oni će to iskoristiti da povećaju cijene hrane do neba. Nadalje, energenti su skočili dvostruko ili trostruko. Svi ovi elementi će dovesti do toga da će zavladati haos na svjetskim tržištima, od velikih korporacija pa do domaćinstava. Ljudi će tražiti spas i sigurnost, a onda će oni koji su zamislili projekat, doveli do problema, ponuditi rješenja. Među njima Semir Osmanagić je nekada vodio računa o svojem nastupu, izgledu i zdravstvenom stanju u kojem se pojavljuje pred kamerama. Što više silno se trudio ostaviti dojam čovjeka koji puca od zdravlja i životne energije. Međutim, kako je to uobičajeno u Bosanskoj dolini Brdomida, istina je potpuno suprotna. Nakon što mu je zbog korone opao biznis prodavanja magle, točnije kamenja, zraka i vode, Semir Osmanagić očajnički traži medijsku pažnju. Tako mu u najnovijem pohodu na srpske medije, u potrazi za novim kontingentom naivnih gostiju, nije smetalo davati intervju potpuno bolestan. Urednik Balkanske oštrice trudio se izrezati Semirovo silovito kašljanje, ali zbog učestalosti kašljanja to nije bilo moguće. Da stvar bude apsurdnija, Semir nije zaboravio spomenuti takozvane ljekovite tunele koji su prema svemu sudeći uzeli danak njegovom zdravlju, budući da se radi o najobičnijim nezdravim vlažnim napuštenim rudnicima za koje stručnjaci upozoravaju da bi se lako mogli urušiti. Stvoreni su kompjuteri koji naravno puno više znaju nego svaki pojedinačni čovjek.